Joe ablade abi beke na chineche ofele efe wo dromo ochi e alogo esa ebani na wo ekon tamobeni wo fiole da keji ochi lebani na wo pe ni wo isi mpe wo ke aye nkomo adwen o machine no pe wo yo nkomo ye bi ene no wo dwon ye Franklin, no please. na ekome Then wo ke Ghanaian wo kutokuya amni soldiers, journalists, please. wona ekome ke wo kutokuya amni Let me finish, then you can come and ewo no wo ma yesenne bomoden ake oba ache onyemiko no nyemi ache onyemi boni afi no fiano afi fel ni kasem oba kase na eji kasem okule ni ebaye ebuawo minkebo kema agbene keme brublu ni gbewoyi bona fe wo mangana aya no ni eko imama papa ni ebu ene ewo wona wogbo pana dinche nwo kele ba ye be shidani no enke ngam kple me anti ba ke ni ke bo yo ne ta tv en yomo e ke mi ye be Facebook en wala kan no bomodin ka oba share on hamoko ni moko a share hamoko e ke ni kase mo eteshon e ke mo fia mo enna ni kase mo hi e ja ke Ghana sane ni oba ye mene Sunday ni oba agba sane wo ke the politics of Ghana oba kwa Ghana majanta mo sachi amlen ene iwo wogbo ni wona ni wokpa ye be egbeji lawyer Francis Kojo Smith eye manse wakele ma chakpan wakele ba kasi ni ewo ene masuma ke oka otueshi ni obo wotue wasande gba amlen ni kasi mo pele ye mi bonafe oneko ni okeba ojen keke wo Ghana politics ni wo fi yo efe akono keke e pase na mo ha mi nkebo ke manfe ni wo kachi waka wasande gba ba hwe no yo ite me ba ode manye Manya blow, manya blow. yo ite be wo bia na ble o je fe BFM, mo fẹ́ mo yọjọgba àwọn fẹ́. wonder che ofeleshi yo ablade abi wo sumo wo fite be e wo waka wasande gba ba cha no ni money waka ba ye be mene le ifoni kan tell no egbe idi lawyer Francis Kojo Smith le eyo eji mankralo pana yo mangana ne ka ke politics elemi cricket de ka fe se nyongba dromo na aje manse si ake aje manse ni Ghana nyoji le yo esuma wata Ghana ni politics akpata wo hie no ewo won ehye no aka wakale ba agbasane bonafe won na boni politics ke emi sajin yo ha keje won ba wo jen ye Ghana wo ba wo jen jogba keke efe kono ye politics the fan yo eche waka wasande gba ba hwe egbe no meta o ma bi ake Ghanaians alo ake me ye dele mi many kraji our aims of politics the governance of the citizens. Bona babu ofa ne mi ba fio wakwalo abladia bi ya ishiba mo wasande gba blofo ba futumi enene fe politics e wo blofo ti mo ko me ba hiemle ene saka wo ke gan wo mi okpa wo mi ke wo fen wo kase ne keke shishinu mo efe yo impa o ba nyo cha no the aims of politics benafe ni wo kwalo akase ni ka fe politics ya keshi obayi mambi ashika lo ba lo ameni bi ko wa fe politics be sano na ke wa fe minister sije o fe minister ni obayi bi mambi ashika no one minister to the people. Okay. What minister? What is called a servant. Solo. No one appeal boy. You are a servant. Okay. Call government me appeal. You are a servant. As a minister. Iche. As a minister, ake manson law. Oh no, jake oboba somo man bi ye. Si jeni oboba ye man bi ano. Yeah.
Yo. Wasumame. Yo bandu ba yame no kige. Ofane yo. Wasumame. Yo. Yeah. Yeah. Ofane chano. Ni ka free politics any muntia money for politics is any a party any for party na no na actually the purpose and vision and in call free politics when we feel with and quality truth and integrity who ni mambia ya no the growth of the growth agenda can people no need brofo mutual social justice about social justice to the society. Okay. Ni only tomorrow wa to be as a politician we den ke hamam bia kwamono the welfare of the people. Ni okwa ameni yeli kenuna manu ke ina bawo ke kamena wale hospital na baya ke abi na me ba school ke nitumu na ba hami ke agbene ko finu kwe dia ko fu hon boden cho kume Ghana the tribalism ke dibi ewo disparity actually blofume disparity ni ko fi politics is anu na ka obabu akunta o man bi ke hanu no fio. Okay. Accountability to the people. Okay. Because you are a servant. Yeah. You are not a master. Ofane. Yeah, okay. Be wobanyini agbene wo wi no ni ji democracy. Okay. Eche. Then we come to the democracy. Yes. Let me ask Akeshi. As a politicians, what are their duties? Yes. Bona. Politicians yes. Aje mansajian klalo meniji amenichumoy. Nitumo o fake ha mambiano como tu bona ba ko mambia mambiano tomoninke nani amebaye nune amebanu nuna banu kamena wale ina mebaya onso na ba ina mebawo mamutu hame ni kwami kuma mamutu kama mpike kanishi kanibi. Oh, okay. That is part of politics. Yes. No man kama jini bi fe kwami kuma fi. Kwami kuma start housing for so many areas. Yeah, kanishi even last minute na kuba dansoma ona no ji ni tumoni politician ofio every government so many ministers the minister ne health no the minister ne lands no civil service ni ke tani minister ko ede ni lewu kweno fi ni agbene ke shika ni akoba tuni tani government ana mukuni ba fi in charge of no actual minister of finance. Oh, okay. Koni bona ba yi shika ha alo bona ba use shika ha mo fi amana no ni ya no. Okay. Yo, eche beka na kan ka ke politics kura politics. What is politics? Menini
politics e menini and ye die gbe ko keke ni obabo ba yimambia no no lo ame question ke ya David dinu ko bwake politics is for the governance of the citizens of the people and the welfare of the people. Jaka obando ba lo ameshika lo kia. As a politician, Obami ni abushka. You are just a servant of the people. No chuma ba obunyumo. Okay. No sanu kes o chue o ba bu akunto ha man bi no fio no ya. Yes. Okay. Ewo ablade abi ni ko wo. Nyemeni nye wo meni wo hia politicians ase. Ni wo leli bi ni saka mefe. Ke no e wo na medamoje nmene adwa wo to engbe yeyi. Bo na fe ko ke politician ko hia. No na ke gbe na eja je gbe papa ni okay la kisinche. Je na kan je gbe no na chon. Ni ake government alo ake fe politician. Ko ya le je gba be na fe ni man bi ye no ya me no. Amena ise. Yo iche masa mabiake what is or what relate to the ideology of Ghana politics? Ghana politics inteno ko ye Ghana ni mene Ghana ayu anokwale beni Rollins me a fait coup 79 mi ni Rollins yue lebi mi 6 o'clock ake fait coup ni eshin de te enyanyo ko shia na chole kojoli de hijen ni benata 11 ni ame commander na chole General Odate Wellington eba yake enuni ake gbege bi soldier young soldiers comme feku shina kan ku ebe mi ame be right na me fi oku ewo etawa me fe na ame fa me do foi shi beni sani eba ni sani ne eba mi fe case kuma ha Rollins enyanyo ne na chole kojoli ne engan Cecilia Lee ganyobi ni etwami ni keu ni selu ni ke mi juwe ni na ha Rollins fi announcement they were kemi ke kwami fashi Rollins e ba machine ejake enyanyo jiwa ji ewule no manyama ba machine ni ma advice ma advice no na ba fi ni keyo ni benani tingi officer no mi officer ye Palladium nke Banaman Williams okay ko tuni ni jeje ni te kojoli machine Cecilia machine beni shoje Cecilia kemia ke o bia ne no ewule ke Rollins ame te ko shi ame shele shi wo mtashi ni me shi kwa baba no no sibe wo tashi no na atwa 11 no that way timba ni ba fi announcement ake saneni eba ne shi gbege bi ne ka be fi kushi na kanona ba ebe mi shi ka hinji ame tawa ame na e ka ba pe no negbe ni na wole no ni ba ni Ghana television ke radio fe agbefe dukunuku ya no no bena atwa wa ne ni kojoli ngane Cecilia ne ganyobi yo ne ike ile akentuni e broadcasting house ewo ekwan price tan wa broadcasting house wa koloni ya no no ninke yo
first nke o minister ne you ne afi ne chi we nke okay if you go na to awa ne ni nke na ke okay be o wa broadcasting house ne han gbele enyumo ne wa de nche no the broadcasting house am a gate ni your Jubilee House. Free so Jubilee House Okay. Ni then iseje driver yukuni elimi ni na mi no ke o lawyer mi no ta bi chi yeso you shi sanini ba ni shi we ke se fe jofu na gate nke o ka worry shi mi le no nta o. Okay. No ni te ko wole mi oblanjo fi oji mi na ko 40. Oh, okay. Ni ko wole ni temi then ya na gbe soja fui ba fi ejeju so shi ina mukumuku yali emi. Oh, okay. She no me broadcasting ame 3 studios. No only Embate Studio 1, State Studio 2, the Studio 3, Studio 2, Studio 3. Then Ibana Ganyubi na Chole Richard Cote. Oh, okay. The Ikeo, in California, your Palladium. The Ikeo, could you know tower be a mini? It just saying you, you say be no baby any. Ninke Eka worry, she nearly no nimba mafi. She noni general that Wellington Baneba, you ever mean big be I mean ye power, young soldiers say I mean ye power. No mimba mafi statement. Ake Ghana wabaya back to democracy. Oh, okay. Ni feeling akpewa ake mini ike nikake mi paper si mi ma face statement ni ma chon ni bi ni soje se ba fi no e ba mi paper ni ba ma ni ba biake no mi ba military rule ni role is take over shi ba biake do soje ne take over ameba na ameba tachi na me rule Ghana ya go blind if you jame she nonu wo ba afeji wo ba ya back to democracy aba back to democracy ni ke a boy meeting can be femo my advice ni I have the shortest time okay within 3 months aba back to democracy. Oh, okay. No na see na can later on a form government it take about 1 week dani amenye yake rolling say kweke eshi mami ni mami ngo lome chi ni teje ni ke kojoli nga yake mpale faika ku ehinshi boko bonu wa afi wa iwo ke a weekend me be Monday jibeni ni happy wo ke salary dani work with airport military airport station kuni wo afi news conference ni wo bon yumoni meji the only civilian ni yo ke so je say oje ni mi advice ame no ni na point meeting na me agree to my policy ake ameba kan shi for more than 3 months she can free ni the as announce aka about democracy parties ni government hale na me agree to that no na start politics we ni Liman ba win la ko Liman Hila Liman ba win no le ba bon government fe mo
ewo mi kaje mi policy kem philosophy ake wo ba start democracy ko moko beni ba yenugo mi ba fe be ke won wie mi ka ke democracy be ni chon bo lawyer Francis Kojo Smith bo hani democracy ba Ghana mi han democracy back to Ghana you ba si Ghana ayu anu kwale because bi me bojo nu pa pe ni le no ni te no ni le ejake na kan gbele ye broadcasting ahun keje 1 o'clock ni te je me she je me she before Danny machine Danny another general na tole General Hamidu eba eke soldiers e ko ni fita young soldiers na ya Potejan na ko nu igbe dan Potejan ni wo le Potejan le yake le jimoni ho kuese shige rolis was le Potejan ho se okay ni wo eta ni kwele ba fi announcement ni wo ni min kera ke neke general ni Tefiote ni le ba yi ni general kun general mi ni general afi ni kera ke general bile chenkele asomu ya salam down no elemi ne na me no polike o kojo what happened? How did you manage to enter the place ni kele if o ya no da ni kera ke le if announcement ni ba fi announcement ni e kwa mo fi am fa soldier for pa ke young soldier say ame win no mo ko ga fi digidi ko tumo ni bo tumo Nigeria no ni peace baba no that weekend ni dey che anya fe no ko the irony say montale anale ninte ya machine ni enga ke kuduli ete eko for more than 3-4 days aname ni onupa ko ni in check be ake amebawa na wrong government ana chole lawyer justice Griffiths Randolph na ko no igbe dan ebi Nana Akufo-Addo na okay yes ni no me Nana Akufo-Addo na mete namo is that lady Rebecca okay Rebecca papa okay Iwo lepo ni chegbe bini mi fi announcement June 4th mi ni chegbe ake legi modi ba fi chairman ke committee na ba fi na me advice so say ni 3 days ho ni anu wonu kunuku ye ni tamini bi yake minister ni ngwe role na nke role na kulisi inti nyanyo je kudili nje ndia bi shake na kule ni role se no mieke esumone hi Ghana shi liye klaya mamije ya lume no ni kemese si ha kujoli na Cecilia ake no no fi anu fi fan nke general ba you know no fi anu fi fan wo se ka ku eyin koni wo start ni then Friday ni o ba fi meeting military airport jeme ni bon ni fi mo ni regularly wo afio meeting Sibena Jishe Numie Moko na chole Commander Henry Apalo le senior ke haso Joseph role say numie nye nukurugu efi nye na walepo that time niwo Henry Apalo eji money le fi le amehami office ya Arakan duo kenuko kekemi advisor me bini ameka me bagbe a champion me ni nka keshino as me as a lawyer ko be evidence akọ mo go fe nuko no bagbele what the point and I make me fe lawyer wo be nshim mbona me let am decide no let am decide na kan gbele na am be meeting na kan gbele
ni bro me ni ti officer ni Rollins ke mi ake Ronnie nyanyu me ke na shile na wie ko na gbe na ame decide ka ma gbe a champo me na me ti ma gbe ame she unfortunately me kan gbele na gbe a champo me ni Henry Palu ke body say ake body sa aya aka to in someone prison no na atina na keti in someone prison le Henry Palu eke mukukura ticket le neti in someone prison ni akwa kelele akegbe me wuje nlu de eje ni ba eje in someone ni ba ni fe ba she gan de na accident no ba fe ba sa ni ba wo ma wo le na kleti 37 ni ba gbo ewo Danny Rollins ba na hie Shinomi Rollins na ebe hie na kan group em ni Henry Palu ba gbo no Danny wo bon ni bi femo fifu no mi yeje me ka ke ne ke ni advisor ma ka ga fe ni ke yes ewo na me plan no ake mi idea ni ke ba ka ba fi democracy aba afi ni I mean more than 3 months ke September she no aba fi election koni money ba win koni ake power ale yeah well what time no what in of you okay hello oje ofa ne ya bi ya mi bobotue ewo no what channel no what you about politics ake ni we ake democracy is a block called political ideology which relates to rule of law okay and the governance through you know equality of governance the executive, the legislature and judiciary 3 ne yes no like a rule of man whether to my blochine whether we socialism low but capitalism due the ideology is to rule the people yeah with condone a few election they ake power the political military situation for instance kokwe ablochini yone UK after the Second World War party na chole Labour Party ameke ideology of socialism ba ni ameke the idea they want to protect the interests of the common man and poor people the poor citizens she conservative party le amame ke amesmo capitalism chikache ma party ni for years Labour Party ba win then later on conservative be ba ni here no an kwashimene mene Labour be your power abruchi and noni yo mi kagaji noni policy eji adopt noni your democracy mi ake the rule of law
and equality of the arms of government, which is executive, legislature, and judiciary. Three arms. Actually, I'm 3 arms of government. Okay, 3 arms of government. Yeah, in local of politics, 3 arms of government. Okay. Yeah. Ni nege abrochine ni yone nako. There's never a dispute among any of the 3 arms of government. Okay. Never. Tumono na fio Ghana biane. Ekuba abrochine. And yes. Attitude ne alo leken no fe money. Ebango Ghana biye ni leken gbejano to ni atoke ha mankramo ke libiye. Ni mokutioshi eshi omokutioshi shi omokwe. Te ba fetin wo mane ba ye hie. Alo wo mane ba kwe mama kwakwa ebu. Alo wo mane ba fere. Te feel thing. Yeah. Sani young people niyo Ghana wo hame education. Okay. Na me na kameka nyima se ni ameni be dwemoko aka memba na me ba kra ma ni mfia ma na hejole. It was the young people ni esani wonye wo educate me. Na me kanye ma se no ni ya no ye Ghana biane NDC NPP nke kwe constitution ni Rollins Fay. Then he decided okay ba rule Ghana. Okay. 1992 constitution that kind constitution kwe article kona chole article 57. Article 57. Kepi ani obanyoma koni later on kwemi. Yeah, be like article 57 na jeme. Like article le no mi ewie ye keji manye nye loko shise no. Eke akabi sandidan. Like article 57. But so that is not a democracy. In Ablochie, everybody is above, nobody is above the law. Dan nimba Ghana the lawyers could be okay. Ne keni ne sani akwena GA constitution because kwebene nibi ni ya no Ghana many few ni ne amumame eja ni Ablochie come on actually conservative benimba conservative minister amale ni parliament shwele actually Boris Johnson ndako uli Ghana Ablochie politics. Boris Johnson amale bena ke covid sani ba aka fe ni ne me aka fe party me aka chile ete afe party e hia ne ganye bedi no ni me come te yake no ni bomo ni aka fe party e wonete be member of parliament nete parliament na bile e kan o le jele e ko fe ko no ko e ko e kan na mbokoni te party e ko ke video e te parliament akenale na che whiskey can be na anunin ne akei ne amale loju you have no right to run people the country no actually no yejeme ewo nunko ba ken kan article 57 it was wrong ni na no ni up to today amenye na meji ejen nke mewi nke senka I quote ninkalake ise na me ka me fi constitutional review ne mine o ekeu no ne eke me twami tomoro ke me you ne twami last weekend nkalake kwe nike ni nye kenye fi constitutional review
Mama nye ji ne kan 57 ni ne mi eke o eke kai kani bi se ba ko Kai den. Kai den. Eja kani bi ne te no Ghana kweme politicians any run Ghana esa na be na amumame. It was because of that article 1992 article article 57 no we okay politicians in baba if I feel no is bonito because I've been listening na kai eja ko nyu mole hey Iwo benichon kema wie make aki na flat ni na akateshi ma wie aki beleke 1992 constitution na afi ba afi aha me ba hin ma hin pe politicians ni bogo koninke mugo wie se ko ninke mugo wie ke no me mugo ata protect Rawlings no na afi na kai ninke no na ke ba rule man bi eji bale na ka right ne fedugo se be na ka right ne ba nye fedugo is not above the law onye no ngwa constitution no ka ke buele ka ofedugo anya fe ko buko ajushika fi ko e ga mo la ka ule mu e ke bo no mo e ka ngon e ke bo no la ngon e that is not part of democracy. That is not democracy. Yes. Comment ni nkabu yu obi ene Labour Party abrochi UK money Labour Party ni run of government Labour Party ni ame prime minister ake ya fenu ko ni eta ole atole Kesama le un lawyer funyo yile afile ebe mlanchu ni rule of law. The rule of law. Mlanchu ni be leke Mlanchu ni lawyer. Yes. Leke article 57 1992 constituency na afi be ne twan afi ni wo man bi ye wo mo akepin wo ni me ni ba yi mo amena hejole ena hejole but that is not democracy. Ke wo yen ke article 57 na mi but then many democracy ni bia ne amno no watashi ye wo ke tun oni ye Ghana it doesn't speak good about the democracy we are practicing ni ba Ghana last square no invite me ne Kwesi Pratt invite me ni ha yene kan wi moneti ole Ghana bi wo hypocrisy Mukosonde yu no kwe. Osato foi. Sato foi. Yen won ke wake kumbo gbasani yu no ko minta ma yu no ko about the attitude of Ghanaians. Yeah. No minta ma bi buake mene ke bode encho kwe how is the attitude of Ghanaians in politics? Bona when you are talking about this democracy, bonit democracy kashi ke wonkwe attitude ni Ghanaians mene politicians show and well Ghanaians say no yo our attitude towards the mene politician is that speaking good about our democracy? No at all. Come ni no ne woni you abrochi rolling eta na egbemi etuna ne efe it one kuwe mi first ngbe eche ni ekawa mo mi no ni ewoni sani eba dino ne woni ita o ni mo miji to mo ni article 57 ne yo ni Rolling say Beni a handover a liman. No me enyanyume soldiers come. Efe nuko ne ehi ni one of the captains. Naturally, Captain Owu Ganjobi.
Oba kemi ake e bang officer ye bema campe ake noni soje se kumefio na yo shika Lebanese biade kendi bi si amenuna yake abaji corruption kendi bi aji corruption ewo ane amumame no ni kera kemi lo afunyoji si ingbe evidence you kale the evidence ake me kume so ya fu kume shika ma de ake Rollins okay ake Rollins si Rollins e fita meni enyanyu me ka agle yo no eba mumu ame ni officers ni amumu Moku me nyagbe ni Captain Koda nla ko ndo gbe da Koda lady security officer to nana Akufo-Addo Captain Koda ka gbe ne wo ganyo bi kome okankwe lawyer no Akufo-Addo Nana Akufo-Addo you saw Koda ne as a national security officer. Okay, which of the Akufo-Addo is that president neighbor wa low former one papa then chalo bile? Oh, ebile Nana Akufo-Addo. Edward. Okay. Yeah. Okay. Ebile money hand over to mama. Oh, okay. Le security officer no ni Captain Owune etene amomo okankweme no me ame to 4-5 soldiers captains ni lokame no ni liman I decided about what me femu no I me meeting na court na ke awu me no na liman ba power ni alo ameketi Oshafort gan ye gan Oshafort ye wo gan ye gan no le fi na kan Rollins ya kotun ne ke ha ganyobi yo Emilia Ejosu Emilia Ashka okay eja genomi elake Emilia Ashka eke ukakwiso no eke tunhale ni eke a Oshafort ni ka ha ukakweme na mejo fui nda ko nunu ame actually jailbreak afeje no kuna actually jailbreak okay it's story jailbreak yo no kan ko me Emilia ke tun ha me okay na me lawyer Oshafort lawyer yeah ofane ake what time he na ashe ewo okay wo wanye wo channel later ofun o mole ekome eke what okay ke wakase ni akon okay be okay tomoni kebwe imba kejebe ni ba mane mi ne almost 40 years ne okay ni inako parliamentarians either conservative low labor ni kesande kuiba low kambi nukuna afio amebaje judiciary low judge low amebaya na fi demonstration against tomona fi to be kedibi ne government actually because I may understand no di actually rule of law. Okay. No fiano is an affair within the rule of law. You Mukoya once na akenia
judiciary court ashi onu fi anu hale Okay. ejake the three arms of government I mean family powers ewo amamini chumo ji ko anasane akoba akọ na yisane ni mokomogonye ka na abo aba obi okay denu na fi e Ghana ni ni menete shike neke efe neke moko efe ni nehi na abi have demonstration ngabrochi na ko mi parliamentarians atishi na fe demonstration either conservative low labor it will not know of yours, it's not democracy. Okay. It's not democracy. So respect the rule of law. Then no, it's not democracy. Cafe democracy, because the issue of democracy it hinges on what is called the rule of law. Oh, okay. It will be many but then our democracy no fear ye. Wamangana ne bekpa afan ekpa afan kra obegberu ojo jeji ko ni tablo ti ne nuko ni parliamentarian ko either conservative low labor ne jeji da low parliamentarians na tishi na ya demonstration eja ke o party moko fe nuko. That is not democracy. Okay. Iwo be then maka keshi leke democracy ni wona ne sake atwon he ni ajegbe na to se ne ye hi to be ni ayasu ni afi of course ye mass ye accounting ye exactly afi of course ye ni homo he ke ni bi ye like I know sake democracy afi cost poteni abani educate public e jogba ja ke ni yo ameji meni sake educator ni ameke ba ameji e ja ke keji oye me fe wo se e ba ni oya yue no wie no ke take eni esake oyu oke ya nakan yo inche okay no woni mi beninke June 4 na gbe na afi na go back to democracy no ni Rollins ya fe ni dead man it's against democracy. Oh, okay. It's an infringement. Sibela kan bia ni gbene Ghana bi nya yue yake come no ni Rollins fe ni no mi liman ye power to fi to afi oku oh fine 81 lawyer in like liman you no mi democracy wo he kwa woko mi Eyemi but okay afi le be mi nka mi ya radio station aka wa fi democracy go back to party politics. Okay. Ni liman ba we liman no me represent CPP. Yes. Si Ghana ni sani mama wo ye ni nko ba wi. O fa ne yo be. E ja ke komo ni Rollins fe ku be kwami ngbabo sani ni wo Atletico ni kan ku ma sani. Ni agbeni ni fe na kan. Ni fe na kan. Akesho 1 minute pe. Ewo okay oba mu na ha we ke what to be konkrete ke wakase ni boni ke democracy je no kuni agefio ni ne fiamu is any go democracy is no respect the three arms of government. The three arms of government. The three arms of government. We can respect by executive. We can report by judiciary respect by legislators. Okay. Yo. Yes. Yo lawyer, oh you want to be na ti oba da bushi baba wo ake ko we e bi e machine. Oba wi e ja ke noni Boniface ni role receiving power 31st. Okay. 81 e won lo magbabo noni ba. O fa ne yo.
Ejake MPP no me na afi be many yo me no me labor na afi na lawyer start party ofa ne what time ete wo ba head program ke work gbasane yese you ewo ma mene so sorry I get intake time for you to ba fete ni kase mo no yen man bi ye ni yo ablade abi tofele if you were dromo no ni sake wo kase lawyer Francis Kojo Smith eba dwa woto engbe eba chon woni bi ni sa wo ba chon leke gbe ne no wo nwishida peleke wo lawyer waka kichi nyumo ajole emo inte ntwa me ahale kpanto amohewale eje gbojo mo yegbomo chomi be na afi ni ehinhia wo nika wo ta utemu nsaneleke ekeba dwa woto engbe yo o machine no yo ablade abi wonda nyeshin oti aya logo neba eyeshi chokle nyempoma upeleje ledin kayo waze batufe wo dromo ni oti sa ete ni ebani na wo ba ke ayen komo adwen machon leke gbene no ni madam ofia moshin nye chofele dromo na iye inform ogbijno me san degbe amechi ame ni ame wish me jogba ewo iye bia mi dam ofia moshin akenyumo ajo ame ni amehu if mo amemne ni afia ya neba ni na ame yo abiarabi shukomento wake akio nyeke shia kwemo jiro